Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silin sang puya tun thlani khatle ni somni pakhatin kar chhungin Mizoram dengi hrikai mi somsir pariat mu chu an oma an zinga mi pahni chu an thi inrinit lai thimma dewa ture airfield peng bula tuil theipur trakche sola kang me chu ka mi palian thi mi sompasarin hliam Gujarata Morbia ke kalna lei chima mi somruk ai tlem lawan thi Voin hian Sardar Vallabhai Patel pian champulin rampuma inpum khanani National Unity Day man ani don tun thlani khatle ni somni pakhat in kar chung khan Mizorama dengi hrikai mi somsir pariat mu chuan oma anjinga mi pahni chu an thi Health Department Joint Director Malaria Dr Ming Thanmoi hna tanga All India Radio and thu don danin dengi wanga nuna chan te hi Aizawl district mi ve anni a Aizawl district chunga hian dengi leng sa hle nia thu don ani kumin January tanga October ni somni pakhat thleng khan Mizorama dengi hrikai mu chu zat hi mi zathum somseri pani an tling to a kumdang le October thama jong khan nuna chan anna omlo chungin tun thla mi pani an thi ani thlahlui September thachung ringot khan he hrikai hi mi za songa pakwan oma atam bhari Aizawl district mi anni dengi na nahi kumsang ni som pathum khan ama saberatan Mizorama mu ani a mi pasarin an kaya kumsang ni som purukhan dengi na vei tamberin mi zanga somriat an oma kumsang ni som pasaria mi za som thum barukin an kaya sani som pakwa khan mi za som thum pakhatin an kai bokani heti lai hian chiku gungian hrikai an pung chhome ka kumin January tha tanga October ni somni pakhat thleng khan chiku gunia hrikai mi somsari an oma anjinga mi somruk paruki lungnei district mi an ni a mi pali chu Aizawl district mi anni hen na wang hian Mizoram an chan ero an la omlo ani inrin ni tlai thimma dewa ture airfield peng bula tual theipur tractor sola kang mai chuaka mi pali an thia mi sompasari an hliam nunna chan te hi pro hlira kum somsari parli tuirial pi sangram zawi kum somthum paruk tuirial pulal nun hlima kum somthum paruk thingsul thlia le pudenis lal thiang hlima kum somni pakwaram thar lam herten ni a liam te hi durtlanga sinat hospital Aizawl civil hospital thingsul thlia dam do in le Greenwood hospital bongkon ateda anni a liam zinga hian pusoi mon thanga se song chu durtlang hospital ICU adani a pumozis larin tlonga tuiril he taksa puma kang ne soini a Aizawl civil hospital enkolme kani a puthang ro siama tuire airfield hi zazela samre datanga somkuwa kang ne soini in Greenwood hospital enkolme kani anni baka hian an taksa zazela samrugle achunglam kang mi pali an om ani Indonesian khan rong pali te tuire awe me hola da ve kani a police le magistrate ten anen fela Nimin Khan Aizawl Civil Hospital postmortem examination tiani nuwa anin lam theu pan pui ani tual thei phur truck che sual tlu atanga bing mozatin petrol unlock so line kang me hi achhuak ta ni nan soya heti lai hian mezil tan an om ani anrin thuan soibok kang me chuaka hian taxi pakhat lir the ke pani nei chi pathum akang tel nia thu dan ani a he kang me khendan hi police in an chui zui me kani heti lai hian chiat on muni chief minister puzaram thanga chuan Indonesian khan tlo ngalin nunna chan the puana atuam ba ka tuiril khotlang hruai tu ten hena atu langa man turin cheng sing khat ape bok nin MNF Aizawl East 1 South block thu chuan tarlang Union Civil Aviation Minister Jayoti Reddy Desindia chunimin khan marcha khopui panga in kalpona na thon thlok tur pathum honga heng khona te hian Assam Arunachal Pradesh Meghalaya Manipur le Mizoram te thumjam doma Thusai Union Minister John Marchami Puite Cholom Pui Thule Ram Chung Kiltin Thona Manga Kalpo The Turam Malana Kalmeka Ni Poimo Takani Thua Soya Marchaka Thona Manga in Kalpona Te Changkling Turin Sarkar The Top Achua Thua Soibok Ani Union Minister John Act is Policy Kalpui Meka Marchak State Tele State Dangte in Kalpona Chu Changkling Zoka Siam Chozel to Mani Ati Up Khovel Ram Dangte Na Thona Manga in Kalpona Po Malak Zelani Ati Tourism Minister Purobaro Moiroi te chuan Nimin Khan Minakwa Chief Secretary Video Conference Room atangin heun hi ahman puya heta hian Imphal le Aizawl in kar thona Alliance Air Service thar honna hun ahman pui ani he Alliance Air Service thar Imphal le Aizawl in kar khata ninga thok torwa man siamani a hemi rol hen Marchak State sang Assam Manipur Arunachal Pradesh Meghalaya te thona service thari hon ngalani bok Mizoram Sarkar Hotel ve Tourism Minister Purobaro Moiroi te chuan Mizoram chu India marchak kil to po man awangin leilam le van sang lama in kalpona thane apoimo zual bik thua soya
Manipur le Mizoram me pui te in po ton na le economy tan ba ka tourism ti mason na poimo ani don ani ati Alliance Air Honain Khoma hian Union Minister of State for Civil Aviation VK Singh te Union Law Minister Kiren Rijiju le Civil Aviation le Alliance Air Official ten tela Porobat Romoi Hilok Sabha MP Pusila Rosang le Civil Aviation Principal Consultant Wing Commander Gerald Hinglin ten Antroy Om ani Inrin ni Khan Longmol Branch Way Main and Branch Kum Somsari Pangana Platinum Jubilee Pualin Civil Hospital Aizawl Tan Thisen Unit Somsari Pakua an pe a petu te hi mipa somsari pangale meichia pali ani tui khwa tlang branch Christian Thalai Polin an ko tran hola Zoro Medical College ZMC Blood Bank Tan Thisen Unit somli pani an pe boka mipa somthum pasari le meichia panga in an pe ani inrin ni ve kha ni liveng Christian Thalai Pol branch in andin champa Polin Synod Hospital Tan unit somthum pani an pe mipa somni pali le mechia peret an pe Bethel Veng Churamun Welfare Committee ten Champhai District Hospital Blood Bank Tan Thisen unit paruk an pe boka a pedu te mipa vek anni Champhai College National Cadet Corps chuan Champhai District Hospital Thisen mamona sana wangin amamo piang te man turin Thisen unit somni an pe to boka Thisen pedu te mipa som paruk le mechia pali an vain mi somni anni NCC te hian atol huna le mamo an changin Thisen hi an peto thina voinga mazat district hospital en Thisen an peto ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani Gujarata Morbia ke kalna leichima mi somruk ai tlem lo an thi thudan danin nimin kha machu luichunga CM cable bridge hi achima he lei hi kumza chuang upat oni hunenga mo chan che thatani nuwa nili kalta khan honani nizan daruk le chan ve borvel khan mi pui an kal tamlai takin lei hi achim ani President Drupadi Murmu Prime Minister Narendra Modi le Union Home Minister Amit Shah te ba ka aram chung hruai tu rang sang ten van doina thleng chu poi anti thu le mithi chung te an tor pui thu an sorry ani Voin hian ramzalena sual to le ramhroi to pui Sardar Vallabhbhai Patel pian champolin rampuma inpum khatani National Unity Day man ani don heni pol hen All India Radio chuan kumtin ati chuachin Sardar Patel Memorial Lecture ati chuak le dona Union Information and Broadcasting Minister Anurag Singh Thakur chuan he hunain thu soidon ani e program hi zanin dar college an vetanga dar somin kara All India Radio ati chu ani Tugin Khan National Unity Day Pual hian Aizawl Unity Run buat sai ani Unity Run hi sikulpui kona tran ni in he huna telte hi Sports Minister Purbat Romoi Roy te chuan availiam ani nimin tlai Khan 199 Battalion BSF lungnei zo tlang mi te chuan National Unity Day urlok nan hian National Unity Run bike rally lungnei an buat saya Commander Sri Nira Sharma chuan rally hi vailiamin ram chung mi tele tual chung mi te na anin unaw nan he Unity Run hi buat sai ani thu asoi Chanchinthar serti top nan atlang pui tun thani khatle ni somni pakhatin kar chung khan Mizorama dengi shikai mi somsir pariat mu chu an oma anjinga mi pahni chu an thi Indian ni tlai thimma dewa ture airfield peng bula tuel theipur trakche suala kangmei chu ka mi pali an thia mi som pasari an hliam Gujarata Morbia ke kalna leichima mi somruk ai tlem lo an thi voin hian Sardar Vallabhbhai Patel pian champolin rampuma inpum khatnani National Unity Day man ani don chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani